Tomatongku sia sang sidurang kulan sangan na puang sipatu ki makure semanga ma pole paraya lang olo malawina po matua lo totemo bilan na nomi ki attu ulingkai tu katuanta dan pak bunga analante minggu yate allo totemo na dolo lata pataru tu lingkana katuanta lata basa sia lata nanu tu dio nakaran na po matua lako kaleta lan katuanta totemo mai komita palaku pak tunduan tamas sambayang makuri semanga ma pole parayakan mati olo malabi mi opuang belan lante allo mi kamasiangkan ni laki pataru tu katuangki tontong kami ki ranuan opuang kumua la tontong kami kamasei sia lami rondong lan mintu lalan katuangki laki basa tu surak madatumi opuang kadam mi lako kaleki solonasang mai komi opuang mi pasakekan ni mi bengkan ni kapaisanan ulendui penamasallo angki maadin umbasa meloi unanu meloi tekadami kitontong pokok ilan katuangki tarime te pasambayang ki opuang belan nama sambayang kan lan sangan na pongki pong Yesu pong apela apa dosa sia kasalangki. Amin. Karena po matutu lata basa Allah totemo ya mutu lamai surah Ibrani pasal 10 angka 26 nan selako angka 30 misa. Karena po ngatu nakua belan na yake taanggai umpoga ukasalan ke mangka mo ke unnapa kapaisanan diona kamanaparan ta emo suru pengkalosoran sangadinna ukungan masang laditayan sia palapi laun nimbakan ni tumintu taun nea. Yatu taun tapa sukaran aluk na Musa mate dipatei tangan dikaturu-turui ke nasabi da dua ba talu tau. Tangami tumba pole epi magasanna tukungan sipatu di pakanan ni tuto ululu anak-anak pu amatua sia to usangai marutak turara basse tu dini useroi sia ya tu ton tel pena otona pak kamasian belan na tatandai tu tomang kamo makada kumua aku mo untoe pepakkan aku duka tu maapapakkan ni sia nakua siapa puang atula umpolai salu tu taunna masang ketobang itu tahu tama di mana puang matua matontongan. Amin. Pada lambe na matukaran na puang matua tarangi dan no pa na tontong di pokok ulan mintu agan si Allah katuanta. Sang siluran tu pada di kamasailan sangan na puang atau puang Yesu tumba kapuana pa akaboro na puang matua tumangka ulla bakki dio medosa unlendu irara maindan na pong Yesu. Yamaton na den digente gereja botonan na tomang kami ki ditambay lamay kamalilinan mentama arang kalle kalian na puang. Apa mo yan na susito kombongan dembang apa tu to sarani tu tatang tu tang unangga ite pa akaboro sundun na puang matua saya lako mui natandai mo kumua kadake tu napogau apa nen ebang apa napogau yara kana butungu natungkanan unea pa perayan na yang puang lan katuan na inde kadalan angka 20 kasera sipatu dinannu mandalan tangami tumba pole pimagasan na tukungan sipatu di pakanan ni tuto lulu anak-anak punga matua sia tuto usangai marutta katurara basse tu dini useroi sia ya tuto untelle pena oto ona pa kamasian ya tu ukungan lau rampoi nakolan angka 27 sangadina ukungan masang la ditayan sia palapi lau nimbakan itu tomintu to unnea kombongan masalona puang manas samandu magasa tukungan lau rampoi itu to unanggai untelle puang matua
Sia usangai marutta katurarana puang Yesu tumangka umpamaindan ni diomai dosa. Sia ia tu to susito manasa ta esuru pengkalosoran dio kalena. Ia ke diterima mi sia dipatongan kumua lan Yesus Kristus dinimo mangka umpamaindang ki diomai dosa sia kasalan manasa ia tu kamatian na do kayu pia ata ia momendadi kamauparan sia kasalamaran lako kaleta. Apa ya kita yan na tontong di karang melo lan katuanta ondongan na ke tontong dianggai unto do tinting itu lalan pa aporaen na puang ia moto tu disanga untel le pena masallo sia ia tu buan na lako kaleta ia motu ukungan mabanda ma apalulako kasanggangan ia moto tu sipatu dinanulan katuanta anna den tontong tuo melo situru lalam pa aporayan na puama tua lan katuanta ondong pirakanan nallo totemo. Ya moto mai komita tontong poge itu kadan na puama tua tu tarangi lan nallo totemo e kombongan anta tontong manaman lan katuanta. Amin. Mai komita palaku pak tunduan ta masambayang kitole pamakur resumanga mati olomi opuang lan kapasambayangan ki allo totemo lante perenungan lan allo melambi totemo opuang belan na mi benomo kanatu kini urangi kadami tontong mo komi opuang maturu-turu mi pasakkekan ang kitontong pugo ite kada maseromi lammi sura madutumi tumangka ki basa sia kinanungan. Makure sumanga akan opuang belana ia tu katuang ki tontong bang pami pasakke sia tontong kami kamaselan katuang ki laki pasambayangan allo totemo opuang tu diona taumi lan te kombongan tulan kara-kara ka masakian kamalaman Batangkale ki pasambayangan tu Nyonya Ratnawati Tambing Muli Bapak Yulus Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Mati Sururu, Nyonya Yonis Pasolang, Ibu Girik Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Borlawal, Bapak Markus Salamba, Nyonya Ganna Pabisa, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranol, Nyonya Ludia Kandola, Frenan, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yakobus Pagiling, Pendeta C. Sampetoding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna, nambai pira-pira petuta aki sabu i sangan na opuang tulan kara-kara kamalaman Batangkale, tontong komimpas sakai opuang den nupa, na mengkaramelo tu kamamotangan lan lukalena angki tontong lan tuallo laki patulako tontong kan la tuomelo situru lalam pak porayammi ki pasambayangan duka opuang tu diona pelayanan pak kamayan lan te kombongan tontong komimpas sakai opuang pasake kan solanasang unang karameloi angki tontong parannu paiman marudindin solanasang belan na ya tu pak kamasei milako kami solanasang lante pak kamayan lante kombongan tontong mi papatu lako kaleki solanasang ki pasambayangan opuang lampakan ni pandemi penyebaran te saki covid opuang tontong komi bengkan ni kamawatangan angki tontong jagai melo itu kaleki yaitu kesehatan ki opuang angki tontong luka unolai melo ite katuan mi pabengam pakan na lantu mintu kara-kara me pamasussa sia buda-buda tu kara-kara mabanda lan katuang ki tontong kan ni mapatongan lako olo malabi imi opuang pasakakan un lingkai te allo mi pamengan loko kaliki solanasang den nupa ki tontong karamelo itu mintu pengkarangan lan lu katuang ki sia tontong luka komi ki pudi sia ki pakalabi lan mintu agan katuang ki tarime te pasambayang ki opuang rampokan masambayang
lan sangan na puang ki pong Yesu puang pela abradosa sa kasalangki. Amin. Yamato kombongan solanasang may mo komita olay te lalan katuan ta lototemo tatontong umpogo email itu kadan na po matumang katarangi ta tonton luka usadingan meloy kumuya tu puang tontong ki na kamasisya tontong ki na rondong melo lan katuan ta. Salamat.